Kimde kim jatsa jatаарdan aldan 3 жолу Astagfirullahellezî la ilahe illa huvel hayyul qayyum ve atubu ileyh 3 жолу aytıp koysa ağa kança sevap жазылат экен. Ağa anın günөөsü океандын көбүнчөлүк болсо да кечирилет дейт. Экинчиси, жер бетинде канча дарак болсо, дарактын жалбырагынын санынчалык sevap жазылат дейт. Үчүнчүсү, kança kum bolsa kumdun sanınçalık sevap жазылат дейт. Dördüncüsü, bu dünyanı Allah Teala kaçan yaratkan, bugünkü günge çeyin kança gün öttü, oşo gündün sanınçalık жазылат дейт. Demek barыбыз misal uktap atabыз, oşoga sözsüz, biri bu istiğfarda aytıp uktadı, biri aytpay uktadı, aytkanda oşunday uluu sevap eken. Demek jatаарda bir oşol hadiste oң жаагын жастыкка койгондон кийин айтсын деген да жери бар.